Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho amakuru akurikira y'umusitari bita John Kizigenza. John Kizigenza akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 16 z'ukwa cumi 2019. Akaba amaze kugezaho indirimbo cyangwa se video ku rubuga nka YouTube 99. Aracyakomeje gukora. John Kizigenza akaba amaze kurebwa na miliyoni 37 nibo bantu bamaze kumureba. John Kizigenza akaba amaze kuba yagira abasubscriber cyangwa se abantu bamukurikirana 353,000. John Kizigenza yaje kuvugwa mu rukundo na Airtel. Airtel nawe ni umuhanzi mwiza cyane ubirimo neza, ariko ibyabahuje ni collabo, nta rundi rukundo rubyihishe inyuma. John Kizigenza akaba afite indirimbo zitandukanye zagiye zica ibintu nka Jaja, Birenze na Tonight n'izindi. Niba uri umukunzi we ndagusuhuje, ikaze, Imana niguhe umugisha utagabanyije. Mboneho no kwakira abantu mwese mugeze kuri uyu muyoboro. Niba warebye iyi video ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Kora subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi, na share kugira ngo uzabone notification ya video y'ubutaha tuzakora cyangwa se izindi video. Ikindi ukeneye kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga akoresha stream TikTok, Twitter, Instagram na Facebook. Izo ni imbuga akoresha wahamusanga. Ikindi kuri uyu muyoboro twamamariza ubuntu, twigisha icyongereza biri free ku buntu. Dutanga ibintu byinshi, dukora ibintu byinshi bitandukanye. Ikindi mboneho gushima abantu mwese mugiye mwagura uyu muryango wanyu mukora subscribe, like, comment, share. Mwakoze cyane, tuzabonana mu yindi video y'ubutaha. Abantu mwese mwashatse kwamamaza mwandike muri comment, ndaza kubamamariza kuri video ikurikiraho. Bye bye.